Shuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko ibiganiro by'ubuhinzi n'ubworozi mu kiganiro jyana n'igihe muhinzi mworozi tubahaye ikaze mu kiganiro cya none. Twanyarutse kuva i Kigali twerekeza gahunda z'ibiganiro mu murenge wa Matimba, aho ni mu burasirazuba bw'igihugu. Nkuko mubibona inyuma yanjye, aha mubona izi ni imashini zikoreshwa mu kuhira imyaka. Mu gihe cy'impeshyi no mu bihe byose bisanzwe, ubu buhinzi bugezweho nuko abaturage bakangurirwa kuhira bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Twaje kugira ngo tuganire n'abakorera mu kibaya cya Kagitumba kutubwira uburyo uyu mushinga bahawe ubafasha gukora ubuhinzi bwabo bwa buri munsi n'uburyo watumye amateka ahinduka by'umwihariko mu buhinzi bukorerwa muri aka gace. Aho niho tuje kuganira namwe kugira ngo turebere hamwe akamaro ko guhinga kijyambere twifashishije uburyo bwo kuhira. Ni ikiganiro mugezwaho ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, kigatambuka kuri televiziyo y'u Rwanda, ariko nanone abanyarwanda benshi ubu basigaye banakurikiye ikiganiro ku muyoboro wa YouTube channel ya Minagri ariyo Rwanda Agri. Nitwa Turatsinze Bright, ndi kumwe na mugenzi wanjye Tuyizera Abrahamu urimo kudufasha mu majwi n'amashusho kugira ngo mubashe gukurikira ikiganiro cyiza. Ikaze mu kiganiro cya none. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 abaturage batuye aha muri Matimba by'umwihariko abakikije iki kibaya cya Kagitumba, leta yabashyikirije umushinga wo kubafasha guhinga kijyambere, ariko by'umwihariko kubera ibura ry'amazi ndetse n'izuba rikabije riboneka muri aka gace bahawe uburyo bwo kuhira. Kuva icyo gihe umushinga utangira, hari abatangiranye nawo bazi neza amateka ndetse baza kudusangiza uko ubuhinzi bakoraga mbere bwari bumeze n'impinduka zabayeho ubwo bamaze kwegerezwa uyu mushinga uzenguruka mu kibaya cyose cya Kagitumba. Ikaze mu kiganiro. Muraho neza? Turaho. Mumeze mute? Turaho. Kagitumba ndetse na hano by'umwihariko amakuru yanyu Ni meza. Muturanye n'umupaka. Turanye n'umupaka. Ubu ururimi rwaho urarwumva hakurya aha mu baturanyi? Nogamba ki? Nige. Ogumire? Nanjye ngumire. Hanyuma ndagira ngo utangire ubwira abadukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro cya none, amavu n'amavuko y'uyu mushinga watangiye uri hano. Uri n'umuhinzi uhinga muri iki kibaya. Dusangize amakuru n'amateka y'uyu mushinga uko watangiye n'uburyo mwakoraga ubuhinzi mbere. Nitwa Bizimana Jean Damascene, ntuye muri murenge wa Matimba, akagari ka Kagitumba. Ahangaha ndi umuhinzi wamaze igihe kinini. Uyu mushinga wo kuhira twahawe na leta y'u Rwanda. Uyu mushinga waje udufasha, wahageze 2013. Yego. Muri 2013 nari ntuye ahangaha. Baje babitubwira ngo igihe kimwe tuzahabwa umushinga twuhire tubone ibiryo turye, kuko izuba ryahajahaje, habagamo amafamu, abandi bagahinga hagati y'amafamu, ariko bose ntacyo byameraga kubera ko izuba ryari ryinshi. Tugize umugisha 2013 ngo twabonye haje abazungu batangira kudutunganyirizwa ubutaka, barahinga ikibaya, amafamu bayakuramo iyenzi bayikuramo, ubutaka baraburenganyiza, badusha amashini yuhira. Baratangiye baratwigisha uburyo tugomba kuja twuhira. Bafata bamwe bake muri twe babigisha uko imashini zuhira, ubwo dutangira ubuhinzi bw'uke bwa kijyambere. Ubwo twigisha guhinga kijyambere, ibyane bya gakondo tubivamo, dutangira guhinga ku buryo buboneye. Twatangiranye n'igihingwa cy'ibigori kuri yo sizo ya mbere, duhinga panari. Panari ni imbuto yari itazwe, twahinga imbuto za gakondo. Kigiye twejeje ibigori ku buryo ku gice cya hegitari n'ibyo bye bikiri bishya, ariko tone 6 twatangiye kuzibona kuri. Reka we kwinjira cyane aka kanya mu by'umushinga wakoze, kugira ngo abanyarwanda tubanze tunabasobanurire uko mwahingaga mbere. Mbere mwahingaga mute, mwahingaga gute, mwegeranye n'amafamu y'aborozi, abandi n'abahinzi, mwari mubanye muti icyo gihe mu buryo bwo guhinga no korora? Mbere rero buryo twahingaga mu kajagari. Twafataga ibigori tugatera imyanya minini, hagati tukazashiramo ibishyimbo n'amasaka. Nuko noneho wahinga hano habaga agafamu, ugasanga umuntu afite hegitari, ubwo hegitari yagize ifamu, undi nawe hano umuhinzi ari hagati.
konesheranya byari ibintu biteye ubwoba, baronesherezanyaga cyane, yego, induru zigahora ari induru. Noneho ku buryo ari umuhinzi kuvanga gutyo, hano hari ibijumba, hano hari utuntu duke, hano hari utundi, icyo byadufashaga ko ari ukubona ibiryo. Hano akaba ati nzabona ibijumba, nzabona ibishimbo, ntazabura igikoma, ugasanga arinda gusa ari ugukorera inda. yego. Ubwo abenshi muri mwebwe hano hari harimo n'abo bitaga ngo ni abafutuzi, bamwe bambuka kujya ku abafutuzi. Ujyanje nabonye gufutura n'inzara, byaterwaga n'inzara. n'inzara aho tumaze kugira ibiryo n'abafutuzi mbona ubu ntago bakihaba. Uyu mushinga ufite icyo wafashije mu guca ikibazo cy'abantu bambukaga hano hakurya kujya gushakayo ibyo kurya n'ibindi. Ubuhinzi dufite ntabwo turi mu buhinzi bwo kurya, ni ubuhinzi noneho ni ubucuruzi, mu buhinzi bw'amafaranga bwo gusagurira isoko. Yego. Ubwo akazi kabaye kenshi, akazi ni kenshi ku buryo gahagije nk'uko mwabibona nuko mwageze wenda mu gihe cy'izuba, ariko murebye no mu mpande mukabona uko ubutaka bwawe buteguye. Ubu harimo igikorwa cy'isarura rya soya. Ubu muri mu isarura harimo kuvamo soya, abandi bahinze ibigori gutyo. Hanyuma nyemerera nkubaze ku kintu kijyanye n'imibereho y'umuturage wa hano muri icyo gihe cya mbere y'uko mubona uyu mushinga wo kuhira uzengurutse muri iki kibaya cyose. Ubuhinzi mwakoraga hari icyo bwabafashaga mu bijyanye no kwiteza imbere? Niba mubyibuka neza, nyakatsi, bace nyakatsi hari cyane, hari mu Mutara. Aka gace kimwe n'ahandi Umutara niho hari nyakatsi ku buryo buhagije. Ariko aho uyu mushinga waziye, umuhanda mwaciye hagati gutya muri uyu mushinga, murabona ko amazu yarangije kuba ibitwe, abandi ni uducurama. Muri make umushinga ntambwe watuzamuye no ku rwego rwo hejuru. Ubwo no kuvuga ngo hano izi nzu ntizari zihari, hari utuzu twa nyakatsi? Ni yari nyakatsi hose. Iyi yari nyakatsi gutyo ko mwagiye mubireba, yari nyakatsi. Aya nzu zitangiye kuboneka 2014 kugeza uyu munsi niho mubona aya majyambere azamutse ku muvuduko udasanzwe. Ubwo icyo gihe mwahingaga ibihe bihingwa hano? Byari ibijumba, yari amasaka? Yari ibijumba, amasaka, ubunyobwa, kandi mukabihinga muri ka kajagari. Ku buryo kwari gufata nk'agace ka gitari ariko byose ukabishiramo bikajyamo. Hanyuma tubwire rero, nk'umuntu watuye hano kuva kare kugeza n'uyu munsi, umushinga warahagusanze ukorana nawe. Ubu murahinga muri koperative cyangwa buri muhinzi uhingamo hano arihingira? Duhingira muri koperative, buri muhinzi arahinga ariko tugahuzwa na koperative. Umuhinzi ahinga muwe, ntaho duhinga rusange. Umuhinzi ahinga muwe, agahinga igihingwa cyateganyijwe, agahinga uburyo bwa kijyambere bwateganyijwe, ariko tugahuzwa na koperative yitwa Kaboko. Mugizwe n'abanyamuryango bangahe ubu? Abanyamuryango ni 1307. 1307. Nimwe muhinga muri iki kibaya? Ubu tubasanze mu gihe cy'isarura, ariko wenda nitugira amahirwe tuzagaruka mu gihe cy'ihinga. Hari imyaka aha hose tuhabona, imyaka hose hashashe. Iyo habonye ubona ari hashimishije, tureza bishimishije. Hanyuma rero imyumvire, ikintu cyitwa imyumvire ni kimwe mu bintu bishobora kubangamira iterambere ry'umuturage. Nyuma y'uko mubonye uyu mushinga uje, abaturage bawuhingagamo ubu mubabona mu yihe myumvire? Barahindutse, bumva neza politike ya leta y'ubuhinzi bugamije isoko? Ni ukuri abahinzi bagenzi banje bakorera muri iki kibaya, icyaza kuguha icyizere ko imyumvire yabo yahindutse ni igihe cy'umusaruro. Dupakira hagati y'imodoka, ndavuga amakamyo, atari munsi y'amakamyo 100, ntago ari amakamyo 100. Buri gihe turi ku musaruro hejuru. Amakamyo 100, iyo ubonye aje nkanje tuvugana ikamyo 2 ndazipakira z'imyaka wisaruriye. Z'imyaka, kandi suba nje mfite ubutaka ndetse n'ubutoyi, abari hejuru yanje urapakira 5 enye. Ubwo rero washya muri rusange ntaho tujya munsi y'amakamyo hejuru ya 200 na 300 mupakira imyaka muri aka gace. Yego. Mu gihe cya season. Ubwo rero kumva ko twarenze kurya, turi ku masoko. Ubu mukoresha ubu buryo bwo kuhira? Dukoresha uburyo bwo kuhira. Buri muturage wese azi uburyo bukoresha cyane. Mwarabihuguriwe, murabizi neza? Mwarabihuguriwe, bazi ko izi mashini zigomba gufatwa neza mu buhinzi, amayira y'izi mashini agomba kubungabungwa ku buryo nibura icyo duteze kuri izi mashini ni intambwe yo kuzamuka.
yo gukomeza kuzamuka. Ubu ni ibihe bihingwa mukunda guhingamo hano cyane? Duhinga soya, tugahinga ibigori. Sizo ya mbere sizo aduhinga ibigori. Sizo B bamwe bahinga soya cyane, nicyo gihingwa kinini. Bagahinga ibishimbo, tugahinga n'imboga muri sizo B. Sizo C nayo turayihinga. Sizo C nituza gutembera turabereka inyanya, yego, tubereke insenda n'ibirayi. Ubu harimo ibihinze birahinze muri iyi sezo kandi turi mu gihe cy'izuba. Turabibereka birahinze bihari muri iri zuba, yego, binatoshe cyane. Iyo habaga igihe cy'izuba nk'iki gihe turimo cy'icyanda cyangwa se impeshyi, uko abantu binaha babivuga, ndabizi mu Mutara bavuga icyanda, abandi ariko tukavuga ko mu Kinyarwanda ni impeshyi. Ubwo iyo byageraga mwahagarikaga ubuhinzi mugasigara murya ibyo mwahinze? Ibyo twahinze mukaba murekeye mukazategereza imvura. Kwa cyenda tugahinga tukazabiryaho mu kundi kwa kabiri. Inzara rero hagati y'ukwa cyenda kugeza mu kwa kabiri yabaga iri kuruma. Hano habaga inzara cyane. Ubu nta muntu ukicwa n'inzara hano? Ntabwo byashoboka. Muba mufite imyaka mwarahunitse? Ntabwo byashoboka. Mwaranagurishije, mwarabonye ifaranga? Koperative yatugiriye, koperative yaduhaye amahirwe menshi cyane. Iyi koperative Kaboko yatwemereje ko ugomba kugemura 70, 30 igasigara ari wawe. 70% no musaruro wa koperative, 30% ugomba gusigara iwawe ukawuhunika. Uko rero niba wejeje toni 10 wakombye guhunika toni 3, ariko kubera ko nazo wenda bitewe n'umuryango ufite ushobora kuzihunika zikagupfiraho ubusa, niba urasigaza ugasigaza kubera ko bakubwiye ko ugomba kubika ibyo kurya. Nakubwiza ukuri ko ikintu cyitwa inzara ntabwo gihari. Kuba dukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda, nk'umuhinzi ukorera hano wahabaye na mbere hose, wababwira ko guhinga ukoresheje uburyo bwo kuhira bifite akahe kamaro mu buzima bwa buri munsi bw'imihingire igezweho muri iki gihe? Guhinga wuhira twe tubigereranya n'inkono iri ku ziko. Iyo inkono iri ku ziko igomba amazi, iyo nta mazi birumvikana uwo warangije gushiriza. Twebwe rero ubu tuwuhira, uhinga uzi kuzasarura, ugakoresha ifumbire uko bigenwe, inshuro zigenwe, imborera, imvaruganda ukabikoresha, ahasigaye ukagwanya ibyonyi, ku musaruro ni tayari. Kagitumba yacu ibibazo byarakemutse. Ubu warubatse inzu nyakatsi mwavuyemo, ubu wubatse inzu igezweho nziza, umuryango wawe ubayeho, abana bariga cyane. Ubu ufite abana bangahe muze? Njye nabyaye abana 4. Bararangije amashuri? Byari ngombwa ko mfitemo, ntaho nagize amahirwe mbere yuko tutangira kubona ku gafaranga. Hari umwana umwe wacikishije ariga, ariko asoza tronco, kubera ko icyo gihe agafaranga ntikabonekaga. Afata tronco mene yakomeza. Ariko abandi bo bagize amahirwe, 2 bararangiza, undi umwe yisine ya 4. Ubu inzu ufite imeze ite muze, niba atari ibanga, kubera agafaranga karabonetse? Nawe ku muhanda ndibuze kuyikwereka n'icitegereza. Ni Kigali nk'izindi. Ni nk'Kigali nk'izindi. Ubu wakubwira ngo uve hano ntiwabyemera? Oya, nabyo ntibyashoboka. Ntabwo byashoboka. Amafaranga hano niho ari? Amafaranga arahari, nta kiwahunga, amafaranga arahari. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ifaranga Kagitumba rirahari, ifaranga Matimba rirahari, ariko nshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda, by'umwihariko iki kiganiro jyana n'igihe muhinzi mworozi. Iyi koperative ifite perezida uyihagarariye. Turifuza kuganira nawe muri iki kiganiro kugira ngo aze kudusangiza by'umwihariko politiki igenga koperative n'uburyo koperative ikoramo, aze kuduha amavu n'amavuko ya koperative n'uburyo babyaza umusaruro uyu mushinga mwiza bahawe uzenguruka muri iki kibaya. Ni ikibaya kinini, araza kutubwira ubuso bungana uko bungana, aho bakorera imirimo ya buri munsi y'ubuhinzi, ariko by'umwihariko tuze no kuganira nawe ku kamaro k'ubuhinzi bwifashisha kuhira, cyane cyane mu bihe nk'ibi by'impeshyi, ubwo twazaga kuganira n'abaturage bakorera muri iyi koperative. Ni mu kanya, mukomeze gukurikira ikiganiro jyana n'igihe muhinzi mworozi. Ngabirano Wilberforce ni perezida wa koperative ikorera muri iki kibaya cya Kagitumba, Kaboko. Ngabirano, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze Brian. Meze neza? Asante. Amakuru. Tumeze neza. Mumeze mute? Turaho. Yego. Kagitumba, nahoze mu kanya ndeba, byari byancanze nturutse muri uyu muhanda wa Nyagatare mushya bakoze. Ngeze hano ubu nibwo menya aho ndi, kuko mise mbona imodoka zirimo guca mu wa Kagitumba usanzwe uri utunguka za Bugaragara na hehe.
ni imihanda yegeranye bivuze ko umupaka uri hano hafi yacu cyane mukorera ku mupaka neza rwose neza cyane Mm. tangira ubwira abadukurikiye mu kiganiro amavu n'amavuko y'iyi koperative. urakoze cyane Bright, ngira ngo uko wabivuze amazina nitwa Ngabirano Wilberforce. Ni njye perezida wa koperative Kaboku. Ngira ngo koperative Kaboku ikorera mu murenge wa Matimba ndetse n'uwa Musheri mu karere ka Nyagatare, of course mu burasirazuba. Kaboku ni koperative yatangiye muri 2013, itangirira muri uyu murenge nyine Minagri ndetse na RAB bakimara gutunganya iki kibaya. Nk'uko ubibona bamaze gushyiramo izi mashini zuhira, bwari mu buryo bwo kugira ngo abahinzi bahurire hamwe bagire cano ibahuza kugira ngo babone serivisi nziza mu buryo bwo guteza imbere ubuhinzi ndetse baniteza imbere muri rusange. Kugeza uno munsi koperative Kaboku ifite abanyamuryango 1380 bakorera muri iyi koperative. Bakorera ubuhinzi bwabo kuri hegitari zigera kuri 900. Tukaba duhinga ibihingwa cyane cyane igihingwa cy'ikigori. Ngira ngo usanze turi muri season B, ariko season A duhinga ibigori, season B tugahinga soya ndetse n'ibishyimbo. Tukagiramo ndetse n'itegeko ryo muri koperative aho duhinga imboga ku buso bugera kuri 10% by'ubuso tugira. Kuko duhinze ibigori gusa ndetse na soya ntabwo byagenda neza tutabonyemo n'imboga. Yego. Kuko ni ukugira ngo abahinzi n'abanyamuryango muri rusange bagire indyo yuzuye. Murakoze. Urakoze cyane. Iyo ni koperative Kaboku. Abanyamuryango bose bayirimo bahingaho kuri ubwo buso. Yes. Kuri ubwo buso. Koperative ikora iti? Mufite amategeko n'amabwiriza yigenga mu buryo mukoresha iki gishanga, iki kibaya, kugira ngo hatazagira urengera amategeko akaba yahinga mu buryo bwa gakondo kera bahozemo? Cyane. Nk'uko ubizi hari politiki ya leta y'amakoperative, aho koperative zigengwa na RCA. Ni koperative izwi ifite icyangombwa yakibonye muri 2013. Ni ukuvuga byumvikane ko tugendera ku mategeko ya RCA, ariko natwe nka koperative tukagira amategeko y'umwihariko. Yego. Nk'uko wari ubivuze, amategeko y'umwihariko ntago yemerera umuhinzi cyangwa se umunyamuryango guhinga binyuranye na politike ya koperative ari ikorera hasi ya politike ya leta. Byumvikane nk'uko ubibona, iyo tugiye guhinga duhinga igihingwa kimwe kugira ngo byorohe mu buryo bwo kuhira, kubona isoko ndetse no kubona imbuto. Kuko nka koperative dufite inshingano zo kubungabunga umuhinzi ndetse tukamufasha kugira ngo azamuke agere ku musaruro mwiza, ari nawo leta ikeneye. Kuko twanabonye ibi bikorwa remezo, tuba tugomba gufasha umuhinzi kugira ngo abone umusaruro mwiza, binagaragara iby'uko turimo kubikoresha neza. Yego. Urakoze cyane. Ubu umusaruro abaturage babona uhagaze uti ukurikije na mbere uko bakoraga nyuma yo kubona ibi bikorwa remezo watubwiraga? Umusaruro uhagaze ute hano muri iki kibaya ku bahinzi? Urakoze Bright, ngira ngo umbajije ikibazo cyiza. Kugeza uno munsi tugendere ku bigori. Ibigori tugeze ku musaruro wa toni 7.5 kuri hegitari, mu gihe mbere umuntu washoboraga kuba yahinga akaba azi ko yasaruye neza akaba yakwigurira n'agacupa, ni umuntu wabaga yajeje toni 2.5 kuri hegitari. Ariko urabona hiyongereyeho 5 kuri hegitari. Kuri hegitari. Byumvikane twavuye kuri 2.5, uno munsi turi kuri 7.5. Iyo ni average y'abahinzi. Bitabujije yuko hari abahinzi babona 9 bakabona 10. So average tugeze kuri toni 7.5 ku bigori. Ku bigori. Iyo tugiye kuri soya, kugeza uno munsi tugeze kuri toni 2.5. Ibishyimbo tugeze kuri toni 1.8. Ubwo ni kuri buri hegitari? Kuri buri hegitari. Byariyongereye cyane. Byariyongereye cyane. Ni ukubera
gukoresha ubu buryo bwo kuhira cyangwa ni ukubera ko abaturage bigishijwe uburyo bwo kubyaza umusaruro ubutaka bafite? Navuga ko ni byinshi. Icya mbere ni ibikorwa remezo dufite, kuko iyo umuhinzi ahinze aba afite icyizere 100% ko atazahura n'ikibazo cy'izuba. Icya kabiri, nka koperative nayo hari ikifasha umuhinzi. Icya mbere, koperative dukoresha imbuto nziza z'indobanure. Niba ari ibigori, duhinga ibindi bigori bya hybrid. Akaba ari nayo mpamvu production yabyo itandukanye na nyirakagori ya kera. Ari nayo mpamvu koperative yabayeho, kugira ngo ikure umuhinzi muri gakondo imukire mu buhinzi bwa kijyambere. Byumvikane na leta biciye muri RAB bidufasha kuduha abagronome bigisha abahinzi kugira imihingire myiza. Kuko kugeza uno munsi umuhinzi wa hano arabizi 100% yuko agomba gukoresha ifumbire mvaruganda ndetse atibagiwe n'ifumbire mborera. Niyo mpamvu ubona iciye muri hariya umuhinzi yakoze compost. Ni ukwitegura muri season M kwa munani, kuko cropping calendar yakitangira itariki ya mbere kwa munani. Agomba guhinga ariko yashizemo imborera kugira ngo yunganire imvaruganda. Yego. Yes. Tugarutse kuri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'ibigo biyishamikiyeho nka RAB, mpamya ko mubaye abahinzi ariko mudafite iyo nyunganizi ya Minisiteri kubaba hafi, mushobora nanone gukomwa mu nkokora n'ibikorwa mukora, haba kuri gahunda zo kubona ifumbire ku gihe, kubona imbuto ku gihe, kubona abo bagronome. Mukorana mute na Minisiteri kugira ngo ibikorwa bikorerwa, cyane ko ari ahantu h'ubuso bugari, ni ikigega cy'igihugu, ni ikigega cyatunga benshi ariko kikanatunga abahakorera, babafasha iki umunsi ku wundi? Mukorana mute? Urakoze. Minisiteri ndetse na RAB navuga yuko dukorana buri munsi, kuko iyo dutangiye ihinga bumva ni nabo baduha imbuto. Yego. Kandi iyo mbuto bayiduha yunganiye, bifite nkunganire. Ikindi bakayiduha ku gihe. Ikindi baduha amahugurwa ahoraho, kuko nakubwira nk'ubu mu cyumweru gitaha tuzakora inama itegura igihembwe cya mbere, kandi ibyo byose bigengwa na RAB. Munakorana no gutegura igihembwe? Yes. Ubwo aho tuvugamo byinshi. Tuzahinga imbuto yigezweho ni iyihe, ni RAB yiduha. Bakatukangurira kujya mu bwishingizi, insurance. Ntabwo nari kubura kubikubaza niba muhinga mudafite ubwishingizi. Ntabwo bibaho. Umuhinzi wa hano arasobanutse, ntabwo ashobora guhinga ibihingwa bidashinganiwe, kuko dukorana na Sonarwa, tugakorana na Radiant ndetse na Beka General. Ndetse ubu harimo kuzana Mutual. Bose baraza kuko bazi yuko hano dukora turi ibihingwa kinyamwuga. Ikindi ngira ngo nk'uko wari ubimbajije, RAB ntabwo birangirira aho mu guhinga. Turakomezanya, bakaza n'ibi bikorwa remezo ubona RAB iracyabifite mu kuboko, kuko uko ubibona birenze ubushobozi bw'umuhinzi. Tugira aba engineer babibamo bafasha babahinzi bigishijwe, bahuguwe uko babikoresha. Ni ukuvuga abo ba engineer bahora mu nk'iki kimashini iyo kiguye hasi nta muturage wagishobora. RAB niyo idufasha ikaduha n'ibikoresho. Byumvikane RAB tuba turi kumwe nayo 100%. No mu masoko, iyo tugiye mu masoko RAB iduhuza n'amasoko, itegura amahugurwa, amanama, tugakorana bakaduhuza n'amasoko. Noneho twebwe bakaduha rugari tukihitiramo umuguzi tubona ukwiriye nangwa se ushoboye. Byumvikane yuko nk'uko wari ubimbajije, ibi byuma tubikoresha ku buryo season zose tuzikoresha kandi tukazibyaza umusaruro. Hari imbogamizi mwaba muhura nazo mwakwifuza yuko hongerwamo imbaraga kugira ngo ibi byuma birusheho kubyazwa umusaruro? Iyo urebye imbogamizi dufite kugeza uno munsi ni amasoko. Ni isoko. Urabona hano iyo duhinga muri za hegitari 900, usanga duhinga hegitari 842, izindi ziba ziriho ibikorwa remezo. Iyo ukubye usanga turi mu musaruro, usanga turi muri toni 5,000 kugeza ku 6,000. Umuguzi wo twagiranye isoko agera igihe bikamurusha
imbaraga ugasanga turajya kwifashisha n'abandi kandi ugasanga ibiciro biragenda bigira bite bimanuka. Ni ukuvuga hano tuba dukeneye amasoko ahamye ku buryo umusaruro wacu wagenda. Ubu ikibazo mwebwe musigaranye ni isoko, abafite amafaranga yabo bashaka kugura murahari kubaha. Ikibazo ntabwo ari uguhinga, ikibazo ntabwo ari ikirere, ikibazo ntabwo ari ifumbire, ikibazo ubu ni ukubona isoko. Ikibazo ni isoko, ni nayo mpamvu nubona umwanya turamanuka hara hepfo, turi muri gahunda twagize amahirwe nk'uko wari wabimbajije ndetse umbabarira nibagiye kubikubwira. Minisiteri imaze kubona umusaruro tugira, yabonye urusha ingufu isoko, baduha ibikorwa remezo hara hepfo, urabona dryers, turimo turubaka na warehouse hariya hepfo, ku buryo umusaruro wacu muguzi n'umurusha ingufu dushobora kuwihunikira, noneho nyuma mukazawutwara ku isoko, ariko mufite n'ibikorwa byo guhunika. Yes. Nyemerera ngushimire cyane, ariko nanabwira abanyarwanda ngo ushaka gukira gana ubuhinzi, ariko wibuke ko wanahinga igihe cyose. Murakoze cyane kubana natwe mu kiganiro. Murakoze Bright. Yego. Muzaza ubutaha. Tuzagaruka. Nshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda, mwabyumvise. Iyo umuntu ahinga yuhira, ikibazo ntabwo kiba gisigaye kubona imbuto nziza, ikibazo ntabwo kiba kikiri kubona ifumbire, ikibazo ntabwo kiba kikiri kuvuga ngo abahinzi barananiwe, ikibazo gisigara ari ukubona isoko. Abaturage bahinga hano muri iki kibaya bafite umusaruro ku buryo bushoboka. Minisiteri bari hafi, bafite buri kimwe cyose, ahasigaye abaguzi, abashaka kwagura namwe ibikorwa by'ubucuruzi no kongerera agaciro umusaruro. Hano hari koperative yitwa Kaboku, ifite umusaruro, ihinga ibihingwa kandi bikenewe ku isoko. Reka dufate uyu mwanya tubashimire cyane. Niba ushaka guhinga, tangira umenye ko kuhira ari ingenzi kugira ngo ujye uhinga ibihembwe byose bishoboka, maze nawe ubashe gukirigita ku ifaranga. Nitwa Turatsinze Bright, ndabashimiye cyane. Ni ikiganiro tugezwaho ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri. Muzagikurikira kuri televiziyo y'u Rwanda, ariko munagikurikira kuri YouTube channel ya Minagri ariyo Rwanda Agri. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'izindi gahunda zose televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.